Anya laki din! Dilpen, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang ganaya. Saan ka pa yamatay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpaling kay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda. Iso nga ro dadamdamagak nun niya ti kayat mo asidaan. Diyay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remay. Mapanak manin mangayon di tabantay. Ay, ano usam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Nimlip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok, may. Nagtumal nga rod itamare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan ka, tawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko amapan ag-eskwela inton bigat. Sagmamano na ito lakong nga abukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay ba? Mapinagngina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulaw, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no na loom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagngina ba? Na, ay, anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan ka nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela ti malyaw, idinangag na ti imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag matan na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukadaw. Anya, mat na ito'y ginatang mo nga abukadaw. Ay, apay ayan nanang. Inigas mat, kita amaw. Ay, wine. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsa akpay ko ma, siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo na ngaglaklakaw agimatang. Mayat siguro gilako ng abukado. Agawitan mare, awag mo la gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito yung awam mo gumatang. Ilakutan tumanan na inton bigat. Hey, malas mo't dedya lalaki nga imay ng pidil-pidil ka dagito'y lakok nga abukado. Apay matan ako nam dayta. Pulos mo't ngawan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dedya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga Marta. Mairo pa am nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mairo pa am? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Hindi nasaya at nga rod datim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen. Oh, apay ayan nanang. Tengah tirabi mangriring ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta. Barikdak, nga urayan dak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya, Anya ti kayat mo aya?
Ay, jay karne ti baka, naangarngatan. Kunakun kat, mabisin ka manag. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangiran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo ma, dati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day ta digo. Anya ti panagrik na nga. Naawan metan jay panagriknak amat matayak. Kunak ngarudkin ka, abisin mo la day ta. Dilpen. Bakit akon? Kaano kaaya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kaya't ko pa'y makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kanwam dito'y balay? Ang laklakay kalataka din nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakom, Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok aprutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da si ka. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sila. Katwan. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka di lakom nga utang. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taado ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. Tapno saan ka manan ngagkapso, mapanak manan agpalingkay. Ay, Juan, tanay, kaslamang mangag ko nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganan, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga men, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinan, No nga'y kalbitan na kaon, anya nga'y ti aramidag. Ni inaganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, nako nagpalingkay. Amaw, tigatangan na si daan. Imbagam mo tayo, napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangak day ta. Nagbiling agpay so day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Saan ba man o rin utong mau? Sika? Ano asyak? Ha! Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay? Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak mo tan Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo ti amok a dimples ko
Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. Aywan gayam, pimples. Ah, adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sabalin samutan ti mapaspasama ka. Agin inaram kayon samutan. Ited mo ba namin kanyak jay utaog? Taiso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang parakin ka. Wala, tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa, tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko saan. Kit anya ngay ti papananda, no saan akasar. Sige, mapan kun to man sumlian jay aglaklako itinatang kan prutas iji palengke. Tamak ki ammu akman kan kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga paraken ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inlako mi ti dadya lalaki? Wan nga rod, wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangagpay so ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak mat nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Kilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya manan ti pagatang mo nanang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Diyay nalooma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan akmanen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka manan nanang. Sa balaang mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga atidog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, o. Jak kayatan na pidilan, tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata singgal. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deting mapanagpasari di balayaw inton rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka de ti umuli. Ay katwa na, day talagayam. Parakan ka, ulyag uray kangatwan abantay. Anya ti tangtangada, manakaw. Day tangarot bantay. Taapay.
At dagayang balasang agnanaod dita. Balasang, nakaamamwam, Adda na amok a balasang nanang. nagngatumutan di tayan da. Anusak a pasyar nanang. Kaya't mo asawan, mga sawa kan anak ko. Kaya't mao nanang. Ay katuan na. Hindi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok ako arintam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo mo't na itilakok. Labsa-labsan nyo mo't latan. Dumagas kayo, kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita karaan. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakong nga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay nang bitmot nan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, wan tamay sa kanto aninang May. Ala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kan Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nya ko ng paray. Mapantayo ag-relax. Sintom malam. Huwag ko mapare, makaumay ka. Ay, kawan na. Abay, di na sa angay, oh. Amangan kit di mo't nagungot ni bakit mo. Sige, di mo, paray. Amumlata mo, ni bagag ko ti style ko no mapanak iti pag-iinuman. Amuklat na ti limitasyon ko, paray, oh. Alang arot man, ta mapantayin ton malam. Adda na diskubrik akabarbaro abar apapantayaw. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na diskubrim abar, wano na diskubrim a chicks. Si kakit di mo't pare. Amang ano damakangag, narigatan. Puno timbaga. Huwag pare. Adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa kan napintas. Ay na, sika talaga, paray. Dahil tan samot, hindi sa kimaw, asaan na may kap. Ang lalaki, day. Mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo pare? Ay, na paray. Nagpakada akong tamnuan muna. Kun saan na urayan inton rabi ay. May bagman pare, ta saan nga gunget ni bagat mo, no kasta nagpakada ka, kat siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta amok ti limitasyon ko ako na. Kun kang runaan na. No inom laeng. Awan na yun na checks, kaskadaan niya dita. Sa bagay mo't katiya. Kitsi ka ngay paray. Pagpakada ka maakin ni baka mo kami. Oo, makapagpakada mo, uray awan. Anya? Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagado ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga paray. Amang ano mo ngamin ni baka mo ti style mau. No sika ti mapan iti inuman. Inayo mo mo ngamin ti babae. Inayo mo pa iti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan apare. Iso mo lang nga. Kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta?
Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta na kaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho may. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. When Ungayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka. Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo. Ha? Naku na nangamin kanyak. Single ka no? Anya? Ay ka, iso ti salud-suda maaday. Sana siya? Sigakit di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jin itay ka. Ha? Eh, anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirig na tibalasang. Ako rasunada. Nasagampay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kasla santabat nga kumpare nga. Saan abalay? Tasang kwa sinumbatan. Ano sinong batak? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa may. Ilikado kan. Ang mga nodadala nga gurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga urayin ti asawam. Agawin na kumatay. Nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen na chicks ko. Ha? Naimbag man ta nakariing kapaylaang si Kaborsyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 iti malam ngam kaririing mo paylaang. Di kakit agyaman, ta nakariingak pa Ay, Diyos mayo Marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang nga agyamanak tan nakariing di asawak amam martag. Uray awan Borsyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya paylaang ti aramidem ngay. Ingka man agsapulan na iti pakino ma'am. Anya mang sapol iti pakiinuman nga bagbagamot. No kayat ko ti uminom aklata, ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinakagdigos. Intun madamdama, inak man uminuman, no day tati kunam. Anya lakit din, no day. Ne, kaririing mo paylaang umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samot ni Borsyo iti kinaadda bulilekong na numaminsan. Ay, pakawanam. Si kakit di mo. Bakit? Adala nga nalagip ko kay idirabe ay. Ana ibagan di Borosyaw. Ijay bar. Ana pa namin naginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada nga ti balasang. Ako rasunada na ijay bar. Ana pa namay. Salsalod-sudan ijay balasang. No, dasawa na. Kuna namutin na baro ka now. Naglukon. Ijay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo. Iti da jay lalakay. Ibaga na baraw. Tapno maala na tirig na ijay balasang. Ay, into lang at talaga ni Borsyo ti kinababaero na. Kita ama. Ang mga nukundi katawa kamot kan kwa na ngam isumot lang tiyar aramidam. Ha? Ay, agan-anat ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Ore sa dino aparte papanak. Kin ore aglaos ti balasang kang babakla dita. Jak sangwain. Pagkanano na kita kay? Bah, kaslapod no. Maamwakla nga damat ar-aramidam akas iti ar-aramidam ni Borsyo. Pagtalawan ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakay?
Nasaya at nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare, ada ka di ibagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak da ito kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kit dimat no siyak ngamin ti apaan kung guraam. Si kakit dimot kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panang ibagam. Mariluling, bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no? Anya? Dayta ti pudno kumare. Na ibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak, nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbagaam matlaang. Ti awanan ba in alalaki? Kastagayam Kanayon ka no mare. Saan lang anila kay ko tinakaibaga iti dayta. Uray ni pari gando kat na ibaga na mutlaang. Anya? Tunggal mapan itibar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo tan a single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Aba, imbagman tanalagip mo pa'y tinagawid si Kaburisyo. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manan paboritom abar apagin inuman, napan mo manan imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka de? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamata na. Feeling single ti awanan bain? Ngamdag iti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta mat gadam? Anya? Tagayam Ala, sige. Itultuloy mo lang daytang aramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman? Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong ngay. Nasken na mapan tayo Sigurado manen ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo mapan. Ay kung mapantayo nga rod, bakay? Ipasyarta mo lang, dagito ubay, tanay. Iti kinabayag na ijabraw. Nabayag asaan na anakit kita, dagiti anak ta. Wan, iso sapa tayo mapan inton bigat. Wanggayang, awisin mo ani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapno makapasyar mo, saan ka nga dalang ijabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Aywan nga agpaisoan niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadun sa mutantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdam Kat agawid tayo lata. Anakan. Apayasaan mo nga inyam amo kanyak da ito'y kumareng. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Luding Uncle, kumare. Hello, manong anatal. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamot tayo nakasarsarita. Anda ka di asawa maon? Nabalo akon, manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Manumatan atawon tinapalabas manipod na baluak. Natayan ti asawak, manong. Natayan kunaktumay.
Mayat man, Ludeng. Nagawid ka anabartag. O kisti sabam. Kat, anya ko man nabarte ka nagawit. Ukis ti sabamat Anya? Apay, si kalang ayat muna ti akbartag. Uhu! Adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko di birthday anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti ara ka. Ay, agtal na ka man, Ludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lag ni Jay napanan mi ita. Adang amin amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika? Gwapo ko naktumat. Nabartag ka lang, Ludeng. Inkay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay pa apa awit yung manisam ka pa kay. Madlaw alaplap damtag katawa. Dahil man nga min ako mari. Tapay ni kumaray. Idi na bartak. Ni, ibagbaga na mo tin nga awan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, dayalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na, single ka na. Ngam nung ibaga na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day. Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimanta nga wag to man, ni pare Borsyap. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din, dagijay nga agasawa. Sumungsungadak pa lang, ilalayat mumutan ti ang katawa paray. Ikatawa ki din nakastaw. Anya? Mga pala, mga milibaga mo paray. Tapay ni Ludeng paray. Hindi namin sa ngayon nawis ni baka kung ni baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya. Nga Rob, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka nun, paray. Anya? Imbaga na ita. Kaway, hindi nagamamura ka ng Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, ang natay asawa na. Iso mabaling ka nun man ang nagpaaraw. Agasam maparay. Tiyawanan pa ina Ludeng. Payman, agawid ak paybit paray. Rugyan niyo, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borsyo? Ketwine. Apay, anya aga po amapan mo ibagbaga ijayan ti pasken, awan asawam, ken balo kan. Awaran kay ti bae na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no sika ti mapmapan itibar, ket ibagbagam kadagi ti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borsyo, no di mo kayat apatayabak day tamuging mo. Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyo. Ay, niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Aywan gayam, holiday inton bigat lakay. Ha? Ay, mat bakit? Apay ka ni. Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay, nga maging gaita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta ah. Naiparipir ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayo ton bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, matinton bigat, bakit? Ha? Holiday matinton bigat, sana ya. One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwa na bakit? No dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwain bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan. Tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay, Ijay man o. Ado ti nagduduma akulay asabong. ay katala ah. Mapanta ijay, ta picturean ka. Ay na, dayta ti magusto ak launay kan kakat. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay, wala. Ngala, isimpam nga ron ta blouse ka ng buhok mo, ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita ko man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga aldaw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, ada pa'y caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anag iti tattao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit di. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Di ka di impose ko a picture mi kanila kay ko? A sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Ohos, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din o kasta, mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook.
Siguro, ibain na kanila kay mo. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bali a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramiden nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay, saan nak kanu ay ayatan, iso nga saan nak ama i-post iti Facebook. Anya lakit din da di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran, no ay ayatam ti asawa, mo no saan? Anya laki din. Amomotan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita, asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipost iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may ti kunam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi post mo akin ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti dadoma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo tadag iti kinasweet na kini bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Yung laki iti. Unayen ni Rita, talaga mat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asaan nak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nak kanu ama i-post iti Facebook. Kani baga naman na dayta kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amamok at chicks ni Tirog iji ili. Amamok kamin di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nila kay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matlagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampan ti na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapan iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa, dress dahi tayo parakin ka. Ha? Nalabsak dahi tayo naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kid dinasaan. Ola, mapan mon ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, sikamat gahayam. Anat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay, ketwen Mano, ti ilod ko, mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada nga min ginatang nila kay ko address. Nagpintas siga. Ay, kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipupos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbag ti asawa, mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kaya ti tabas ta dilam Salbag ka?
Asa ti lang mare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamlano ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kitwagas na laeng, tapno may limad na, ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet mi nga agasawa. Ay na mare, budno ti imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budno mat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Isu akas taunay proud ka kadag iti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama ipost iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mangibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Sino mo tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang? Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi pa laan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga ipos iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan na pudno na ita? Ti ko namkid day, umapal da lang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la kumatapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Ang mga no bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa'y lamay tayab ita ang madama ti bagyo. Anya? Poonay matan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayat ti basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngamti ko na, awan. Ha? Ti kunayo kit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa no boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurgura kanya kiti kastaunay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo? Agtong palkay ti bagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak ng agawid yung rabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kadag iti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay da Anton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanton ha? Manganta, apaman na sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madanagan, tandamanan gift ko ken ka no sumangpetak. Kunam day ta namnamaak day talakay. Wen, amumatan. Santo Apollo sagbaliw ti kinasweet ko ken ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon ta isumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam? Awan pa'y tanako na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kunakun ket. Anya? Mapanta ije ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka diti ipakita?
makitam kanyak. Di ka pa lang nga ibagaitan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang ti panangawis ko king ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan nitun madamdama. Naparte ka kun, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak enjoy dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae. Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam. Anya, nagawan abain mo! No bilang man tasawam dayto yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun ang balo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamat na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga aramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampayiti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istoryam. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastaw na ya panang ipampanakkel ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no mat gayam ti ibagbaga dagiti tattao nga da chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya at irog. Isumat lagayam akas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na ti iduldulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tayo maganapay gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka no ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kinachikboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma.
kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman ka pa'y. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinamamano ka nagtrabaho, no di ka makapungtaw, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka din nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiaga akasladon niya iti denam. Iso adikan agrikla-reklamo ita. anya. Kay sumat! Awan pa'y serserbi ti biyag no kastilang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, taawan matlat may karga. Uston, Cesar! Nabuong aminan nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balay. Anya? Anya man ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa dya takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amaw kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayati poon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga no di ka man nga min nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kitno kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton? Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana akanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin master ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Mayakaran di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo karagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mat na namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho iti nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay managbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod no. Anya? Da kayong magganti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayang balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapankuman pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak mutan na nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adala basit asaan da pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot kadagita nga agasawa. Idi na minsan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga raw, di jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala di ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko.
di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupay a pamagbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga ungay. Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karim. Anya? Kati sumat, saan ka di nga ing karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at itibiyag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida ka itinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ti amum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanag, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin ang gastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon mau awatan na nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka nga. kayat ko no saan kami amadan iti anak Ronald. Saan kami lang agin kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo tinakanayon ti isyo dito ili tayo. Huwag nga ron. Kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo ngamin nga ramiden dagiti banag apakaibabayanan nyo. Ay, narigat nga ron taliklikan pare. Jak malapdan tagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ita. Makapungtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, bakayan ati mapan nagitulod ka dagiti natengkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay banbantayak ti baboy ka. Kaslang ngamin dandane nga ganak. Siya akong tagbantay nanang. Jak kaya ti mapan ijay. Alakit din itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapan ijay nanang. Ang mga no maranak manan nga agap apad at may ramanak pay. Apay inramraman da kamot aya iti apada. Katuan nanang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apad. Sika talaga anak ko. Ala, bay amaon. Siya ko ti mangitulod. Basta bantayam dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang yo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, niti dayta nga aramid yaw.
ti barako akapiyo. Ngam kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin, tawan gatas na, manang. Pasensya ka na. Talaga ngamin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ngam paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong agin now. Saan, manang? Ang nakulpimot ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta, manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadaan man mo ti ragsak dito balayo. Oo, manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apayaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami matan nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait ti kat ko asawa, pare? Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot nga main. Isa kanayon akmot nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tani, kasta kayo matay. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinin na kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Na yan ti kastoy na na Carmen. Syakmat na ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. At da dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla pa nga nanti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da ito kunada pa'y. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Nag-enjoy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang kadilaw na iti karuba. Agrama na iti bisita mi iti kasangay mo. Huwin nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Huwin nga rod, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Di mo nga min ibarbarsak Huwin bakit? Basta agbalbaliwtan. Huwin lakay. Malanga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mat na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat ta ti balon mo. Balon mo, Cesar. Isublim na itabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Sika lang arudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 iti aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na itabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8.
Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam, isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo rin tabalon, tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanak. Unay kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapang agung-ungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan, analutaw. Ay pasensya kan nag-enjoy ak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas, isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Hala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan Cesar. Apay takas dyan in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agung-ungot ka kanumanan asim mangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo't araramidin na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kon ati bagas may. Ang may na, mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa. Tamay saday ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin nyo. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay ngamin nga imbulang nati bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka ngamin agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Nimot Cesar, day tala agibarbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak kada kayo. Parang maurnos ti nagbatan nyo. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay,
panang tarabay.